Hi Jenny. Hi Jenny. Sally Jenny. Sally Jenny. What are you doing there? What are you doing there? Qui ça wa fait là? Qui ça wa fait là? Nothing. Nothing. Rien. Rien. Would you like to have dinner with me? Would you like to have dinner with me? Est-ce que vous t'aimez dîner avec? Est-ce que vous t'aimez dîner avec? Yes, that would be nice. Yes, that would be nice. Oui, ça tape bon. Oui, ça tape bon. When do you want to go? When do you want to go? Qui est où voulez aller? Qui est où voulez aller? It's today, okay? It's today, okay? Est-ce que jeudi a ok? Est-ce que jeudi a ok? Sorry, I can't go today. Sorry, I can't go today. Désolé, moi pas ka aller jeudi a. Désolé, moi pas ka aller jeudi a. How about tomorrow night? How about tomorrow night? Et demain soir? Et demain soir? No problem. But at what time? No problem. But at what time? Pas gen problème. Mais à qui l'est? Pas gen problème. Mais à qui l'est? At 6 p.m. At 6 p.m. À 6 p.m. À 6 p.m. Yes, that's good. Where would you like to go? Yes, that's good. Where would you like to go? Oui, ça bon. Qui côté ou ta remè aller? Oui, ça bon. Qui côté ou ta remè aller? The Chinese restaurant on 4th Street. The Chinese restaurant on 4th Street. Restaurant chinois nan Rue 4. Restaurant chinois nan Rue 4. Okay, let's go there. Okay, let's go there. Okay, an aller là. Okay, an aller là. No, I don't want to go there. No, I don't want to go there. Non, moi pas vle aller là. Non, moi pas vle aller là. How about the Haitian restaurant next to it? How about the Haitian restaurant next to it? Et restaurant haïtien qui à côté liya. Et restaurant haïtien qui à côté liya. Yes, I really like that place. Yes, I really like that place. Oui, moi vraiment aimé côté ça a. Oui, moi vraiment aimé côté ça a. We will go to the beach tomorrow morning. Is that okay? We will go to the beach tomorrow morning. Is that okay? Nous pral aller dans plage là demain matin.
Est-ce que ça ok? Nous pourrons aller dans la plage là demain matin. Est-ce que ça ok? No, I won't go. No, I won't go. Non, moi pas aller. Non, moi pas aller. Why? Why? Pour qui ça? Pour qui ça? That is because I have to go somewhere else. That is because I have to go somewhere else. C'est parce que moi dois aller yon l'autre côté. C'est parce que moi dois aller yon l'autre côté. Okay, save this money for a rainy day. Okay, save this money for a rainy day. Okay, sauver l'argent ça pour yon jour la pluie. Okay, sauver l'argent ça pour yon jour la pluie. Thanks. Thanks. Merci. Merci. That's nothing. It's my hobby. That's nothing. It's my hobby. Ça pas rien. C'est plaisir moi. Ça pas rien. C'est plaisir moi. See you next time. See you next time. Na prochaine fois. Na prochaine fois.